Dobrodošli u našu novu seriju video zapisa Do vize bez šize, u kojoj ćemo odgovoriti na neka od najčešće postavljenih pitanja u vezi sa neuseljeničkim vizama. Seriju započinjemo s pitanjem koje nam stalno postavljaju. Kako se mogu kvalificirati za vizu? Na intervjuu za vizu, konzulu morate dokazati da se za nju kvalificirate. Među ostalim, morate dokazati da možete podmiriti troškove putovanja te da se nakon njega namjeravate vratiti u Hrvatsku. To možete dokazati potvrdom o zaposlenju ili obiteljskim odnosima. Nadamo se da ćete nas gledati u novom video zapisu serijala Do vize bez šize.